Monday akwai cousin gi luhong bagi marang dagi chin bada haibidi akwai cousin di imagi manau pigi machane ba ko sida de ong se ado kana tawe adugi sem sabagi chille luhong base khakra ulake sida akwai monja ma he yam na hore handak eng to yam pale monja ma he mundri ko mullakan yam haw bane se oi shop daga thongna bado monja ma he se mana sizu pakora thongba mangan thokpa hap em hawe ai nahan hapa uchagi bidune phi myam yeng bagi karamba phajani khoni na at last finalize tawre blouse ka phane ka su aduga sigi phi sizu ining mane da sina nongan bado in illage finally si dum illage aduga phanex na si machuze contrast meaning awa ina kayino the white to budo phazar roi da bayamna aduri am predicted ore da ko haidi mi khudi ma dum loi inara kani ba aduna si dum tawrage na si phanex am pamzare ina machuze no thoktra aduga yam pame adagi kano sina kariba phi se aina akhoi magi phi do machu sangjal laga si myam se hapsan bane kinar myam se ngarang adugi su aina ulakke ko na yung si hapada asi gi tawre si hapada ango bo si hapasi di kaisu na teba aduga si gi macha hapase khujin daga changage dawe ki pakhatle aduga force set na tawbuda su yam nungai taba aduni ko aduga toidi uchina chindi lotion gra ado ai si striga ta aroi street ta aga dum pizar abane moina ko aduga sima leire aduga blouse sizu ahan bane ba sungcha cha dre ba ngonda habidi kitang chin budo hamnoi khatle ba handak se aduga na aina ne akhoi magi kon da na tai salle hando ga aduga akhoi magi kon se magi on pot ta ulakpan kon ne ba yung tanu shire aina dom angar ngai de ki hauna Barbie gi dress to be ba ai gi tai di myang gi dress to bamne mana on se ya dre na sawi ni adom hadti phazana mu ya re bawan sem badagi si blouse pa tai salle na aduga ai mathang ulak to ni horen ki ba ke su bazar dagi dum lei bani kyam pinagi hangde ai ne am pamjaba lei myam do loi yaw ba lei haw chini champra ta khelei adagi kano lebak lei rose samju yaw re chap chana rani naina adam si laser re bazar dagi na 80 rupees kitang pi ai khangna bado adugi pirakpani da ada moina 100 110 20 yona bane ada yeng biro mayam phajagadra na ai di phajazare mayam ai ke ba hodore makeup ki mayan nupi ki makeup ki mayan se yamde ado ai yamnadi sangnadi uchar aroi detailing de changdana durbu kana di moisturizer di CNF se mina suggest dermatologist suggest pani ko si phai hena adagi sunscreen di dai deba yade sima lotion Victoria's Secret di hakchang dai ne bane adagi kana foundation di MAC natraga Maybelline adum yai aduga compact su MAC natraga ST adamaina tawrani ko aduga eye shadow di hudagi dum phajai aduga dum yare aduna khra ke ba horni myam ai favorite perfume si entorni makhalani laya chi entorni clinically toner se am phai season ninga di dum season ba yai mai se ta thoi edana keram da ista aduga toner kitang happy ba yam phai pores kum yam pi halle aduga keram dai khudingi ko ai ice water na dum tawe mai se pores pik thana ba aduga clinically sigi hydrating lotion clarifying lotion se dum tai bi ba yam phai si adum suggest tau jage do apamba khogi pores sok thop ko pe di sina best ne ko lipstick se ucha hodre lipstick se Mackie Ruby Wuga sigi Fenty siga dum mix tau ba natraga sigi pink sima ka ko sira the mina ahumari di leire Bobbi Brown ga the mine tawrani hi mayam ai loizare ke ba yamna di phazana ke dre mai ga lak tabsda duga khadi thure dubu agi penza ba style dum ke zare loi hapsare na tom de ke dagi chatlani duga mu luhong bu chara age mayam da mayam su haibira mo ya bra khotpra na ai chandon thin badi haizade ba aduna akhoi cousin ko chebem na thin bi edom chandon se ai chandon thin be su ai haidi tam ma ju yadre
kamai haidino khangde adubo sigi ngasai utkiba fit tuniko se haidi phanek pinka purit pinka aigi ngasai gi greenish bluish phi duga aina hek pamjaba machu go to thokti thoksare ado yong chandon se am phajana thinra khoi kazina aidi pura ngauzare mai chandon khutin je aduga adum aiju tamba ha tamdi tamni na khallaga adum lay tamchu tamme do khra haibidi watpa ado ai makeup se karingumba sigi style je kamaina ki kholi habdo pamta da edum ucharake detailing da yam yening da bane makeup ki juk utpase habidi som yening da midi na aina uchada bane ba adubo ai mathangi episode tadi lohong ba chatpagi loina mak lohong ba ke ke lo ulakani part se ani tho alage ba kai na da sangman gi na video se haje koi chatle sida chega ai ga ima ga baba ga aduga yaurakpagi duna next video da amu uchar age ko aduga mayam amu yengminase aduga mayam zo feedback comment piramo nungai bra na aduga share to biyo subscribe to biyo to da mayam na ko thank you